parliament wali LC3 chairman olingira omusala gwa cow 1.5 million shillings of Uganda $10 abantu mumbeka nga mulikubisa budget omulesi katugeze ku 1.5 oyikiriza nti omusada ali kutematema ali kugaba emisala ku district level ali kwa awardinga ni contracts or lease na bichi abirimu oyikiriza ngo omusada yanali ankabu yo asurvive kuba ojolinga abakao tubanoniye kubunoni ojja boyidi kuwena joko to omusada ali kuzimba kalina ajo bono omusala gwe science teacher amusinga sente as of today doctor amusinga sente ebintu bino government mwe ati mubaku and real timu baku ngati muli besimbu mwesigwa ngandi kuira mu nkukobye nti obuzibu bwa Uganda tini Uganda ayinse niwe abatu ve obuve nze niwe abana Uganda bene nifu ekyo kyolese ne kitufu ayo yinso okireta ayo ekyo tikitandise mu Uganda kuvaira naira dingiriro omusa Edmaster najja mu kibina be omusomesa nasinga Edmaster omusa iwe baba niwe oli maino waka be aye kweri mwesi goloza omwana wo ifalia bamuwa lyebakuwa no mwana wo lyebamuwa emirimo yakola in fact kiba kola singa maka eri amaka getwabonanga neriyo no gukopo go bagazitingira mwene maka kuba mu kikopo kiramba kitundu so ebintu bino ebindi wayinga tukobera abantu tubizenga ku life yachi eya bulido chovobona aye ndi kukobera ekizibu iwolowozo oti mu malwaliro tibatwalayo idagala ayi lwaki idagala libalanga lisirayo buli kasi iwolowoza mwesigwa iwobone ko product ya UPE oba waje okusoma oba UPE yakwagana mu primary yatandika 19 UPE yatandika 1997 ngaka kuingira primary ngoka ali kuingira ekitegezo li product oba singa wali tukuze nayo okuze nayo oyinza okubanga tuwabita mu UPE ayenga njibwe ineke ketojera wandi ba ile product yachi nenda okukobera nti ifo twasomera kubanza natandika P1 ngezirawo yali ezirawo mu 1990 mu 84 nzo tandika P1 na Museveni anatero kuingira ngali munsi already nze we natandikira P1 aye nenda okukobera twalinga n'abasomesa abasinga bungi bali ba LT license teacher abali wa license teacher wa street abaze ku senior 4 ngaba senior 4 ayo idike twafunanga twasomanga ifo twasomeranga nakakule problem ye twali nayo yali eti nga tubani problem ya spoken ayinga kayiwera mu written muli bazibu nga tuli bazibu ayenga mukobe nti yuwa mukwa olw'Kingereza kinga kibatagaza kuba olw'okubaki ayinga kayiwe tuira mu written muli babona nti we twali tukali nga ni government ekali ko bantu private gundi abana ababavu nabali nga abasinga ngo obugezi nabajanga amasomero amanene Busoga college mwiri Kira college butiki nga mu Busoga kuba ayinga bafanga mukyalo abasomesa nendo okukobera nze ino omukisa oyinza okikiriza nti abasomesa nze wali omu ni lero bakasomesa bakala kaite moyo gwagwanga abasomesa nze wali omu so mubumpimpye kintu bakingiramu nga bachenda ayo mperano wobavire eno obona ensoma abana ifwe kayibano ifwe twasomanga ngo olw'omukaaga ngo olwalero nga tujja n'obusa kumala kibina ngolumala okusoma mu mala ekibina esaawa omukaaga memale mwajeka olw'ebbalaza mujja okutuuka okwira ng'ekibina kyakaze bulungi saino okumala ekibina omuzeyirida na poliisi oli kibona ife eyo n'embeera ye twakulira saawa eno abaana abalikola ekyo mu primary ebisimbe birungi aye ebiri kuvaamu ki n'omwana omukwanti yekibina mwotyamemu omusomesa atya n'omusomesa okuba ku mwana omuzaire n'alumba ki nze ntera okuba abantu bange nga ndiyo ebutagaya nti wayagaananga omusomesa ku kaniino wamutoola ku gaali wasiringisa ku kaniino yatuuka ku kayirikiriro yani n'egaali yakuleka watuuka ku isomero ng'aliigema leeti yakugema just information so moyo gw'iwanga zero buti ife ku kyalo twakolanga nze nakola
muzeyi Zakaria twali twakamuziika omwaka guno n'abazeeyi abasembyeyo twali ni muzeyi Dani twali ni muzeyi Kapata twali ni muzeyi Ocho twali ni muzeyi Wilson twali ni muzeyi Wilson Samueli twali ni abo bendi kukobere wakawe nakakulwe twali ni muzeyi Tofa twali ni muzeyi Wilson Rita Mbimbi muzeyi Gabudieri muzeyi Ruka muzeyi Luya wano muzeyi Kapere muzeyi Nankati abo bendi kukobera abo ayinga wokole ensobi discipline yalinga kyalo kikugemamu abo bona ng'okwagana ng'okoze ensobi akukuba ate wakukuba toirayo ya muzeyi Wilson wali omu kumukoba oti muzeyi Zakaria anko sayo novume ekyalo kyona omuzeero yakutendereza omwana wange tasobola tebamunigira mu itooke information honorable awo nekiramu ekibuuzo kire kyotubuuziza abaana abagira mu Inoni aba minister bakobye nti balina kunonerezebwa oli kukibona so that is it if abazaire tuvuiremu kabiri ni chachi yona kabiri asinga kwiba na asinga kuwayo mu chachi na asinga kuti amamu maiso nzawa ileyo yes ebintu bino bijire tikatsa cross chachi yona awayo ino na jama maiso aye tobuza kuntiye obatu sereti mu kanisa atwaira mabati 10 yo musara gwe gujamo amabati ago bona nini mukusaba mixe basabiranga mulalo oyo kawungo oyo ojo ulyandi bana